Мусустары бир күнүгер амманы хелеген общественный совете икки тыгынча сүрбе бир сыллағы үлебитин буланнатыбыт, муньякпыт бәрәдей көрөр общественный пулңа ытылынна, сынатын эттекка общественный советке нехелек депутаттырын бахарытынан талылыбытым, манна секретаринен онна совет үлетин кахыкка социальный системлерге секретарь сүрін сорықтақпын. Нұрабыларын? Совет быйылгы үлетин туһунан председатель Владимир Корякин билгендерер. Общественный совет быйыл хана состав талылыбыта. Этте кехиле мен председателинен талылыбытым. Членлеринен Антонов Прокопий Васильевич, Алексей Павел Афанасьевич, Забровский Прокопий Валерьевич, Иванова Вера Васильевна, Карамзин Данил Данилович, Акимов Николай Владимирович болан бу үләбитен ағлатыбыт. Бүгін бұламытын торумнаштыбыт. Хүрін қайысқаларынан. Хәттағыз основной қайысқалары бұланнатыбыт. Ол күрдік. Амма нәхлегері хылы суттулелер усетімен водопроводная сеть. Онна кытанақ, онна убағас коммунальный бұғы қомию проблемалары. Бұл халбы межмуниципальный хвалканы көрүшти вопрога гастахан хлахы централизованный слахы келлери вопростарын мекөрөк көттен баадыр. Оның тахынан көрүтестите хуахылжар ыттары онна деревне хегер хылгыны ити көрүшти вопростарын буланнатыбы. Маны тахынан контроллер органнар рейделергер көттіған нәхленне интерехін ол рейделерге хыджыған көрек біттен әме бұламаты еркелдерді бет.